dukomeje n'isomo ryacu rya gitari ryo kwiga uburyo bafata amanota cyangwa amachord no kumenya impamvu bayafata gutyo, tukabasha gusobanukirwa neza ese kuki aya machord bayafata gutyo. Tugiye gukomeza na chord ya nyuma mu machord y'ingenzi cyangwa se yibanze mu muziki. Chord ya nyuma tugiye kureba ni chord ya B major. Twabonye chord ya C, tubona chord ya D, tubona chord ya E, tubona chord ya F, tubona chord ya G, tubona chord ya E. Tugiye kureba chord ya B. Chord ya B ni chord idasanzwe itandukanye n'andi machord twize. Twabonye ko andi machord tuyacuranga cyangwa tuyafata dukoresheje utu tuzu dutatu. Chord ya B ni umwihariko kuko yo ikenera icyo bita barcode. Barcode tuzayivugaho cyangwa tuyige mu buryo burambuye mu masomo azakurikira. Uyu munsi ikigenderewe ntabwo ari barcode, ikigenderewe no kumenya gufata chord ya B nk'uko twize andi machord. Ariko yo ni umwihariko kuko isaba barcode. Barcode mu magambo make ibyo nabamvuze nonaha ko tugiye kuyikoresha ni igihe ufata urutoki rubanza ukarushyira kuri gitari ahantu runaka, ukahafata ukahakomeza ugasa nk'ukreya nk'urema akarongo kuri gitari. Aka karongo ubusanzwe niko bita bar, ni ukuvuga usa nk'ufata urutoki rwawe kuri iyi mpera yarwo, hanyuma ukayifata ukayishyira kuri wa murongo ku karongo. Aka karongo nyamuri kukabona ugatsindagira ugakreya ukarema ikintu, hanyuma ukaza gufata amanota hano ku ruhande. Turaza kureba ukuntu bayafata. Ibi nibyo bita barcode, ariko tuzabireba by'umwihariko dutangiye kwiga andi manota yose noneho hakurikiraho, kuko hari amanota tutarabona. Hari andi y'ama barcode, hari amashape, hari ama minor. Izi twabonye ni za major, ni za chord ziri major. Tugiye kureba noneho nk'ibisanzwe dusoza iri somo uruherekane rw'amanota 7 y'ibanze ari major. Nk'ibisanzwe chord ya B igizwe n'amanote 3. Note ya mbere ni B, note ya kabiri ni D sharp, note ya gatatu ni F sharp. Tugiye kureba nanone ni gute twakubaka ayo manota kuri gitari. Hanyuma turahera ku murya wa mbere nk'ibisanzwe. Umurya wa mbere witwa E. Uyu murya wa E ntibarizwa mu manote yubaka chord ya B. Tugiye gushakaho note yubaka chord ya B. Tuje hano iba F, twaza hano ikaba F sharp. Iyi F sharp kugira ngo tuyireme turashyira rwa rutoki rwacu ku karongo ka kabiri. Aha duhita dukora iki? Ya bar. Bivuga ngo iyi bar iyo utsindagiye iyi mirya yose, uyu murya wo hasi wari E uhinduka F sharp nkuko tubibonye tubibara. Dukomeze n'umurya wa kabiri. Umurya wa kabiri ni umurya witwa B. Ubusanzwe B ni note ibarizwa mu manote yubaka chord ya B. Ariko hano bihindutse kubera iki? Kubera ko twashyizeho urutoki, kandi urutoki rufata imirya yose. Bivuga ngo uyu murya wa kabiri twaga B ntago note ya hano ikitwa B kuko twamajije gushyiraho urutoki. Turaza kubara naho turebe ni irihe note iri bukurikireho yubaka chord ya B. Ngira ngo akantu mukumve neza kuko iri nota ntago risanzwe. Inota rya B ntirisanzwe, kandi ikigamijwe no kugira ngo dusobanukirwe neza. Uyu murya tugiye kuwubara turebe. Twabonye ko hano nidushyiraho urutoki wo hasi uraba F sharp, yo nta kibazo. Hano nidushyiraho urutoki noneho uyu murya waba wahindutse irihe note. Uyu murya witwa B, hano biba C, hano bikaba C sharp. Bivuga ngo hano iyi note yabaye C sharp, kandi C sharp ntabwo ibarizwa mu manote yubaka chord ya B. Bivuga ngo turakomeza, nitujya hano irahita iba D, nituza hano ibe D sharp. D sharp ni imwe mu manote yubaka chord ya B. Iyi D sharp turayifata. Aha ngaha tuzayifatisha iki? Tuzayifatisha agatoki kagahera. Dushyireho agatoki kagahera twubake ya note tubonye ya D sharp. Umurya hasi nituwufata kuko already wamaze kuba F sharp, kandi F sharp ibarizwamo. Dukomeze n'umurya ukurikiyeho. Umurya ukurikiyeho ni umurya witwa G. G ntibarizwamo. Twashyizeho rwa rutoki, hano G yahindutse iki? Katurebe. Iyi ni G sharp. G sharp ikurikirana na E,
E igakurikirana na E sharp, hano hakahita haza B. Bivuga ngo dushyize hano iba yabaye E sharp, twaza hano ikaba B. B ni imwe mu manote yubaka chord ya B. Bivuga ngo mu kazu ka kabiri turakenera kuhafata naho. Twabonye ko hano turi bufate n'agahera, hanyuma tubonye ko na hano turi bukenere kuhafata mu kazu ka kane ku murya wa kangahe wa gatatu. Tumajije kubona intoki ebyiri, agahera n'urutoki rukurikiyeho. Hanyuma tugiye gukomeza turebe umurya ukurikiyeho. Umurya ukurikiyeho ni umurya witwa ubusanzwe D. D ntibarizwa mu manote yubaka chord ya B. Tuje hariya hirya ihita iba D sharp. D sharp ubusanzwe ibamo, ariko twashyizeho urutoki. Turakomeza tuyirenge. Ubwo turi kuri D sharp. Iyo tuvuye kuri D sharp tujya kuri E, twava kuri E tukajya kuri F, kuko nta hagati ya E na F nta sharp ibamo. Nituza hano tubona F sharp. F sharp ni note ibarizwa mu manote yubaka chord ya B. Tuyibonye he mu kazu ka kane n'ubundi, 1 2 3 4. Urabona ko ibintu byose turi kubara biri kugwa mu kazu ka kane. Turazana none dushyireho za ntoki. Bivuga ngo urutoki rwa mbere twari twarubonye mu kazu ka kane ku murya wa kabiri, urutoki rwa kabiri tubona mu kazu ka kane ku murya wa gatatu, urundi turubonye ku murya wa kane mu kazu ka kane. Tugahita dushyiraho iki, ya bare. Ngira ngo murayibuka ya bare twahereyeho rwa rutoki rudufasha kubaka uyu murya wo hasi kuba waba F sharp. Dukomeze. Umurya ukurikiyeho ni umurya witwa E. Turi buwubare nawe mpaka turenze kuri rwa rutoki cyangwa turugezeho. Witwa E. Hano uraba E sharp, hano ube B, hano ube C. Bivuga ngo iyo twashyize hano urutoki wa murya bahindutse B, wabaye B. Twabonye ko ari umurya wa E sharp B. Urabona ko nidufata aha urahita uba B. Kandi B ni imwe mu manote yubaka chord ya B. Bivuga ngo kuri uyu murya nta kibazo dufiteho. Ni nkuko ya F sharp twayibonye. Twabonye uyu murya twaga E, dushyize hano biba F, hano bita biba F sharp. Tuhita tubona ko F sharp nta kibazo. Uyu nawo tubonye ko witwa E, nitujya hano biraba E sharp, hano bibe B. Nawo uraba ari umurya wuzuye ukoze inota ribarizwa mu manote yubaka chord ya B. Biye ku murya wo hejuru, umurya wo hejuru ubusanzwe witwa E, ariko nawo witwa E n'ubundi n'uwo hasi witwa E. Bivuga ngo niba hano hari F sharp na hareta haza F sharp, kuko ni imirya ifite izina rimwe. So iyi ni F sharp. Bivuga ngo inota ryose rya B riraba ryuzuye. Kugeza hano inota rya B riruzuye. So iri nota kurifata naryo biragorana nkuko twabibonye kuri F. Kubera iki? Kubera ko haje ikintu cyitwa bar. Uzasanga iri nota abantu benshi biga gitari batangira iri nota kenshi ntibaba barizi, ntibaba bazi kurifata. Kubera iki? Kubera ko risaba bar code. Ariko ni inota ry'ingenzi usabwa kumenya. Waba uri umutangizi, waba uri umuntu ufite ubumenyi bw'ibanze kuri gitari, wongereho kumenya iri nota n'impamvu yaryo. Kadusubiremo wenda twihuse kugira ngo ufate inota rya B major, chord ya B major. Ufata urutoki rubanza ukarushyira mu kazu ka kabiri ku karongo kaho. Urutoki rw'agahera rukajya mu kazu ka kane. Uvuye hariya hirya, ubwo ni mu kazu ka kabiri uvuye kuri rwa rutoki. Ukarushyira ku murya wa kabiri. Urutoki rukurikiyeho rukajya ku murya wa gatatu. Ubwo ni mu kazu kamwe. Urutoki rukurikiyeho rukajya ku murya wa kane mu kazu kamwe. Hanyuma ugafata rwa rutoki rwa bar ukarutsindagira cyane, ngira ngo wifashishe igikumwe, muri kubibona, ugatsindagira n'igikumwe, warangiza ugacuranga. Note yawe ya B cyangwa B major iba yuzuye neza hano.